Inkinga yethu thina abantu siyakujaha ukukholwa, sikujaha ngale ndlela yokuthi sifuna ukwenza imangaliso, sifuna ukuphrofetha, sifuna ukukhuluma ngey'limi, kanti uNkulunkulu uyabona ukuthi siyabuthuntu laphaya. UNkulunkulu ngeke asuke akubeke nabadlali bebhola abaphezulu kakhulu ekubeni engakokukhulisi kahle. Qonda ukuthi zonke izinto zinesikhathi sazo uma sesizala kuNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu mekubeka ubomgcotshwa ufuna uhola abantu. Uzobahola kanjani abantu ongakhulile? Ngoba phela abagcotshwa abakhulile, and the reason why kuthiwa abakhulile abagcotshwa ingoba uNkulunkulu sebaqeqeshile to a point whereby ngeke besakwazi ukuthi undo izinto abayifundile. Yabo ngale nkathi uyohlala edeskini e-primary, uhlala edeskini e-high school, uhlala edeskini e-varsity, that means i-discipline le yemfundo isiyakhekile. Ingakho-ke uNkulunkulu egcineni ebagcoba noma ebaqasha noma ebathuma. Ukusebenza kwe-student akufani nokusebenza komuntu oseqashiwe ukuthi asebenze, because lo munye use-qualified, lo munye akako-qualifywa even though enothando lokufundisa. Qonda ukuthi uNkulunkulu ngale nkathi esekunikeza into sekuyisikhathi, uma engakunikezi sekuyi-protection futhi yakhe empilweni yakho.